O te toi whaatalofa ma o whaaparo atu Samoa I lau whaafongamaua le vaenga o le fiafia me se fo I o le whita I tunga. Lau whita whaafonga ia I le nei fui vaenga o le fiafi ina ua lua ma le awhamiru te wati ai nei le tu lai lima I le tautua whaawau ia ma le o nanga whaiwhai pēr a lau Bluwave TV ia ma le tātou porokalame whai o le nei aso le tauta iai ma le manuia whaiva o si o tātou tiro ia sa e whita I tunga sa e tautua malo ia sa e tautua matavela tautua Toevai tautua futoto ia o le tautua upu foi ia e mai se foi o le tautua ai tau malele fea lava foi le tafa o le kelope lea e te whaano manu ai ma isa ili malo ai ma isa ili manuia a o lo e maua le tātou prokalame le fo amatalia le rivanga o le fiafi whaatalofa maufolo fatu asiata ia ma le tātou prokalame le rivanga o le fiafi o amai o amai lo waso o amai le aso ono le neio o ke topa ia o te ro le aso lima le neio o ke topa mo I la tau o lo I le malo meleke malo tele o Amerika I si te lima se furu tasi o Amerika o amai le sa ilinga malo si o tātou tunu o Samoa ia na tama whanau o fea lava le tuli manu o le malo tele o Amerika ia le te mafuta ma eva mai I fo I le nei taimi o le po ia po le vave au ia po le fiafi po le alava le taimi o lo iai o tau whaatalo whantu mau folo whantu wa te lo le tau aso lulu le nei whaatasi ai ma Amerika Samoa me se fo I o Hawaii ia whaatalo whala ia te o tau le nei vanga o le fiafi ia ai a whai e tifa mai nga I Australia lau whaatalo wha manisi atu moto le Pasifika me se fo I o mantou ia o te ronei ma si o tātou tunu I Samoa o le tunu o le tātou tofi ia o te whaatalo whantu la whaaso kofi te whafo I maire o la ua soma la ua kires kofi o te toi whaatalo whantu ai o lea ua te ale titi wa whaminu te te aile lima ia mantou ia o te ronei New Zealand ia ili tātou ofisa au tui manu kau e nei Lambi Drive le tuli maru tonu lavo Lambi Drive ma Cavendish Drive o lo ia ili tātou ofisa au tua le Bluwave TV ia le foi lau amatalia le tātou tautua ma le undanga mo e Samoa I le nei vaenga o le fiafi ia whaatalo whātui tamama tina mātutua o tua asina sina o nei o tātou mātua tausi ia o ila tau leo lo avea mataula I le aso ma le aso o le latou whale tāpuai e a fuai o na e manuia whaiva ma whita alolo inga si o tātou watunu o a mai le tuito ia mori papanga tamama tina mātutua whaafitai la tau tatalo, whaafitai la tau tapua inga, ea e manuia ai ngā ruenga whai, ea I mātou fo ia meiso le malosi, ea o ainga hano ufo I ma e kālesia, malo ha le tapua I malo fo I le whaatotoa. Tari tonu wa tau mo se fia o le o tātou le sama, ia e ese fo I whai ngā le maluru le jai. Ma tau tia le vai atu le to ulu le kiona I pitonu I saute. O mātou I ne usile rei, mai se la Dunedin, Christchurch, o vai atu fo I le pito no ule o Palmerston no fo Wellington e malelu atu. Ma tau dia le to ulu ai o le snow. Amu ia o tau, ia ua tau va aimo o tau moli mawina le timu aisa. Ama fo ila na le te tau le mana o mia la le toe, wha malu luoni tau mawhai pusa aisa. Ara susu e a wha malama. Makavelo I fafo. Ale se su e tongi I fafo. Lima pe se furu minute to e kango kunga ua matua malu lu matia. Ata alofa mo folo fatua ia to telo ita to fio le tala lei. Ya, afta ita po inga afta fo ita talo. Mai so le to lau ngai no le. Upo le tua. Ya e le fata fai to langa ma le fata fai to langa e mai sela. Le fo yo le alo atu. E le fa mana tui no le aso pa e po le aso sa pa e le fanau. Ia I le weekend day le to tele o nisi o ekalesia o nisi o ekalesia o mai a ia o nisi fo ekalesia o le to a ta pena ia mo le sa anga fo nei fa vitai fio yo le tala le lei mo la tota po inga so se fata faita ulanga fia ia ono mai no le tato wa fa malo le tato fa talofa ia ila to lo fa inga luenga pea malo le nga lu e to ia o seanga ia ona DN fo ila io ato le nei ya so la to ia fa malosi wa o amu ia de yaso e faingo fiena e mai moa ma waina tatu por kalame ia e tau wala mai fa ngai no lo telefoni me se foi o penga ta failangi nei ona po or kele o la tole masani no vai tu i pe o so le ia pupi ma e fainga ruenga fa ka kia ma ir ken fongi ia
a o lima e ola lima le fainga o ngaruenga a o matai e tau ai mai i le telefon va ai se me i se va ai ni me i se mu se me pa se me a jalo fa tu ia te tau ro fe ngai manga luenga tu titi fo yo ne banava le fa te tele le mafuta mai ni se lungo le tele fai malia lu sa o le o tu ua o ngale te mili nei te lo man tau ni usila ma Australia o le alma te afaitasi le Vaotu'ua nga fatasi ia fa nga fo de taimi o tolu fa nau fa talo fa pito le fa nau ya fa o ye ni so le fa nau o fie le nei por kalame ia pe so soani mata fa matala i mantua ia fa ile le se fe au mantua le taimi le nei o le la fo wa e malolo mai le o nga sa tinga inga le tina ma le tama e usu le tae au fa ile u langwisi sangwisi malau langisi fo ile le wale o nga le la o ma wale va no e te toe fe so soani ai mantua alola vai te o le sai ona fe mai la ia le o le tatou faatalofa ia te outou luga o le pega te failangi me se foʻi o latou o loo faaaogāina le tatou YouTube channel ia me so le tatou aunaga o le Facebook malo lava faafetai le mafuta mai faafetai foʻi ia i le faavanoaina o tou taimi le afiafi ma le afiafi po le taimi o le aso ia e mafuta ai foʻi ma tautolua i tatou ia o a foʻi ni maguki e ogokau ke faasoa ai ae mai se foʻi tatou faatalanoaga ai le tatou faatalanoaga i le tatou malo auala ne emisia ia e afaloa le tulae lima ia matou New Zealand ona faafeiloaʻi laʻi o le tatou malo ia o se tasi o tamali sa tauvā ua iloga foʻi lana tautua e mai se ona tomai ia e le gata foʻi o le tautuaina o aiga nuu ma ekalesia me se foʻi ia o le tomai tau i faiga malo ia ae sa mafai la ona tauvā o ia e le faiga palota le ana teʻanei ia e le faamalu tutu o tasi manaia foʻi o le ala ua maua mai la le avanoa ia e faasoa ai foʻi sona fenagalo e manaia foʻi la ia le tatou malo lea e lē fast e lē HRPP ia e manaia seʻi e tou faafofoga foʻi outou ia i le faatofalaʻiga e ma se foʻi o sona fenagalo e tusa ai foʻi o le maitou mai a se tasi e ese mai pati o loo vevela nei ia i le faatautaiga o le malo e le gata foʻi lea o le agaiga o le tatou faiga malo ronoiga la e manaia le tatou faatalanoaga i lenei afiafi ai seʻi muamua o tatou faasilasilaga me se foʻi le tatou faamalo ia ma nisi o tatou news update e pei o le masania i le tatou proklame momoli le faamalo faapitoa i le tatou Tasi Market ia e mai se foʻi o lana tautua ma le aunaga o le tatou major sponsors o le Bluwave ia ina i le fionga ia le sa le nai tautua mai ma le tautonga e le tatou faleoloa le nai West Auckland Triangle Road ia ma Don Park Road i Messi ia ua na ingalo ia o asia tuai ia ranga tailo le tatou faleoloa i nai GI Auckland Innes toru sumarfitu Farrington Street na tautua mai ai foʻi ia le tausala ia ana ia ma le tautonga me se foʻi le latou aufaigaluega ia afai foʻi e mamao ia te oe ona o le te sau mai manareua faapeta kanini ma oi tuakau ma pitonuu ma faapena ia mana ia lalo fagafaga kuiga le tasi valulua Great South Road e ina i Papakura auā foʻi sau faatauga mai o loa le Tasi Market e te maua ai taumafa mai Samoa taumafa mai Tonga taumafa mai Fiti ai mai se foʻi o loa gaosi lava i totonu ao te ro nei ia gata i leo le tatou Pacific Forum ma le talofa voucher taimi foʻi lenei o le moʻomia o le talofa voucher ia auā Samoa i faatauga o le aso paʻepaʻe o le fanau aua naʻi galo aua naʻi misi ia te oe lafo le voucher e lelei ga e vatuā alusaʻo le faakauga o ofo tamaiti ioe kele o le mele iai e vili mai famai o ofo kamaiki ae alafo atu le tupe fiu le kiga ma kamaiki e faakali mai alae kauleu o le RSA ia fiu faatali mai alae tauleu o le RSA ali popi e le mea la lea fai le voucher ia e lē mafaina alu faatauini fagupia vatu le faafofoga la tunuu po ni fagu malosi e alusā oa i le faatauga ia a le fanau auā lo latou aso paepae atalofa maufolo fatu ia i ua mapaaga mai le tatou BluTV le aniva sapetai i malaia sigoa lea le aniva io le mafuta mai foʻi lenei vaga o le afiafi e tino le mea mali o le manaia foʻi o le vaega leo lo shout out aku ma faamalo atu o nisi o tatou o le magagaia ia le o kou suafa ali io e mai se foʻi o faauigaga o tou suafa George fetu sola faafetai le mafuta mai lenei vaga o le afiafi e le gata foi leo le suga ia kirisimasi ati leo faafetai ia le mafuta mai faamalo foʻi mo faamuliaga e mai se foʻi ia o le o aso uma lava foʻi ia i latou sasagi faamanuaunu o le tatou porokalame
to fida selofina sa ili fa taile mafuta mai ma lo fo nga lu le ya so mona weni ia malela to fo ia mafutanga le vanga o le fiafi solo James e fa pe fo ila le to fine ia Rosa Tavui fili ma le tautonga ia e le fonga le la le tama le mafuta mai na i le fo lo le hilento fa le inga le cafe Asia si pe fa per 19 na i Queensland po Brisbane na le talente deception pay mana yo le tele yo mataanga mana ya miso matafanga anga umang fa ka walo perka inga e aru lola e ta ele matafanga le 99 deception pay a inga fale ulu e sera e mafuta mai fo ile nei vanga la fiafi atalo fa tu ile tu fine ya me se fo yo le mafutanga le nei vanga la fiafi se fo mnuia e se uso ia pupi Mr Policeman ia le mafuta mai teutonga io e se ona fale tu ma le fionga mali io mai mau ke mali le mafuta mai la roile lo mo o le mai se tala le paua o le taimia e te whaapea mai ai o le ua mauan na ia upa ua se fia foi mea mawhainga mai pupi valu pese fulu e on e longo mai fui la ia lea a leo le a o ti e tu e piki mai a talo fa tia malu a inga makelani malela tau mafutanga de vanga le fiafi a ringata foi leo se uso ia Risco Onutoa o mai ta ue Alaska Prada tai mafuta mai lo fatu happy Wednesday mo o do le fionga la loli e fepule ai owen ai ono fepule ai ia male tautonga male fanau ia mo le toro fanga proclame e se fo il sunga ngutu a limu ia le mafuta mai Johnny Finau fa tai mafuta mai ele dai vanga fo yo le fiafi ia ele mawaka o i puinui o te loe te si la fia lo Johnny mele officer te loe le to misi lo we va mai i maskoko lisa me fa pena walanga fela tai ia va talo fa tu le se uso to fa ya le ia po le sunga ya so tasi le mafuta mai ngai se fo ila le to fine a kasileta tu ia vitalo fa tasileta o mai ta o le nei vanga le fefi a tai mafuta mai se fo ila ula lia surua pe Paulo melenga le no utofi lau ia pe fo ila utole mafuta pe ngori YouTube fa talo fa tu mo follow fa tu asiata mo o ele nei vanga o le fiafi ia male ya no noa ila vole to tele o tatou ma moli tu ai lo fa anga o proclame si amani to filau yo lai ele ai se ka page ta ilo ile ka page ri si o di ile ke va ia tu le mai ngai fa il pe tu tusa marka o ile time machine pe tu tusa marka la ka mo si ama ia atalo fa jet o le uso me se fo io Marjorie le adua fa daile mafuta mai me se fo io si wone do ala ma to fo i mafutanga ia ele le vanga le fiafi ma lo fa dai ia le mafuta mai Paris siu va vasa siu ia fa daile mafuta le vanga le fiafi share le tato proclame se tato me mai ai na tato news update ia ai tato tele ia tu malo longa ta fo sina pesi ia ona fa filo ai lo le tato wa malo fa lorongia i lungo le proclame nisho tato update tu langale na fa alia mai i le incident le na tupu ina le fakasa ile malo le kalisia fa tong Cristiano Samoa i mangele ile i nai Mackenzie Road e te lo ta lo Mackenzie Road te lo to tele lavano tu sirfia ia le e se le fa no le talale na tupu mai ai ia ile fa la vele no so fa ia ye nisio le wali ia to on na le e fakasa Mackenzie Road le na la to so fa ia a o fa ia o nga me ale o nga sa e mata utia le so ngol tala na fa e lunga non antoanga le tato website ia I tala o le tato BluTV e fa si fa no o le na moli mawina le tulanga fo le oni yali Pacifica oni tala vo yali tala vo tamiti tala vo va se fulu varu tau sanga na ile lo se fulu tau sanga le na moli mawina mai ngama kuwa o so fa ia kuwa le wodi ia tau mafai fa le anga le fai toto fo le o le fresai na ia mfono la tau sao to tonu o la fa ia o nga me al fana ele taimi la vale ina ile no fonga le fakasai I Mackenzie Road o se matua tala le fia ma se tala fo le fa no ile tulanga wa tula mai ai mai wa matua fitangi sina itamiti e la veve ya nga me le fai o le kuku mai le aula iki ma me ili lau papa
o sa mala o whangawhau, o leo koe kau o so wha ia ina ia tulo ta le per Folasa. Ia ai tau mo whai o tuton, o le mele le o mautino. Walanga o lena au mai le tusinga le ma le reporti le na whailo mai. O le whalongo aku ia whai a onga le angosa. O le ai tau mawhai mai le au laiki e break in ma tau mawhai e o so whai o mai tuton o Folasa. Folasa fo ile le i Mackenzie, ai whiro Mackenzie Road. Le wala le te saua mai Mangrove Bridge, pasi le pamu o le PP fo ile le nai ai. Ia e whasasao e ale o so kui kuunga mau fo ile nai. Le alua tua yama e kami e kui whale tari malo fo i mangele le latanga il malai valele. So that's Mackenzie Road. Le la le e whale sao le whakasa le nai ai ina. O le whano noanga ia tea ua le tala lea. Ua o ai no foanga pa ia. Ma no foanga e le te tau o o ia ise matua a mionga tu whanua ma le mawhau ma le o ia vatu whafonga Samoa. Le ua halu iai whainga le au laikia. Ai whai mai le tala le mori maua se tasi o whai a o ngaso sa. Le sa iai. O lai whenga ngui le si au ali i e pisa mai whafo. Ma whaalongo tuai, o lai sau ai whai mare si u leo. Wha Samoa. Mai le toa ono lea o le au tamaito le Pasifika leo atua. Le wai e nganga mai le Pasifika. Walanga ele o mautino o mapongi Samoa. Ai se e ku fesilia ea. Wha mata e iai ni tamaiti lalo konga mangi ka meki fiki. E no nofo fia oso se mae o oso whai se whare sa Samoa. E lola utala. E la aluas fulu tau sanga unofo ini usila. Atu fo ifa. Ai longa i se mahalo si anga kele o tu ainga tamaiti wha bena. E nā fo io na ole a o ingi au konga ma le a i filo inka mai ki konga. E loko ke kele o e soli wha beni whare sa Samoa. O nga o lea ma te lele au Samoa. Ai nga o Samoa e kele nga whaian mele. Iyo. E le kai ngofo fuangi ka mai ki konga, mangi ka mai ki fiki, mangi ka mai ki lalo konga, po ka mai ki Kiwi. Ma tua i oso ilunga tu lo wale ngana le mae a. Ma le malo vale. Wha bea mai. Ka fusi kako makai kako wo makako sa malaya kako o so fa ifa sa ifa kasa e mala malele ya ngai ngaka maiki o nga ku i tu ai ngai unga o i pe a o nga mau fa mo ai lau sa mo mala mali ai na ba wa ka maiki e ia le tu ai nga malo vale le ke ale o le ka maiki ki ngai lo ala val mele o le ka maiki ki ma sang ye no fo nga mat fa sa le no wingala au tau sa ilia wa lo ya au malo le mata upule. Ia, au whafonga mai fwele to atele o nisi e au wai le kalesia whapatong kerisiano le i Mackenzie Road i mangele. Wala ngole mako piko ngule, o le mele le ino piu te tau whanoa noa mo wika e kala le, tu load whafonga Samoa. Le ngo mātou no fwy mangele, o te no fwy mangele. Ia ora mātou pito nu e vai le o ai no fwanga pa ia wa alu ia le popo ia le au laiki. Ia, se kawhio la, kawhio. Ia, o le tua laloa i sunga whawhianga inga e mese fo i o mata whale ma ila tau o loo iai le kalesia. Su e fua i ko kongu po o ai o le au laiki ngā nae affiliate ma le tau au taravou po o nisi o le au taravou. Po o ingi ngai ka meki fo i e lenga o ke ngia e whaiwhi au o ke ngia e whai a onga. Ta meki fo i le o la nā mi o e whatau tā. Iyo e a tui. E ai kui fo nga lea ngai tai ana i whaia o ngā sapo i ingi me o le fia. Se ai kalusia ia se ai lo i mangi mākua ia mea. He tuai fo. E tate i loa e leise matua ea o hao sana whanau whapea. Ai o lo tatalo ma lo tanau nau ta inga. Talo sia ia ai umaenga. E le i ku ma ingi mākua i kua fo i le ona o ni lato wafa alo to i whale i tono e kalesia. He tuai fo. Awai e mafuana tutupu fa pe fa matangi ili wo va manatu ma se vai venga. Awai paungar ko inga me mafenga kiro ia. La ano no fu ta maiti ai mai ka meki kulowa mai ta maiti fa me male au ka lepe male au nga oi. E ai ngisi e fia o nga oi me se farisa. Ka fiola. Iyo. E ai se ta maititi e nofo so na mafau fia le ngoi me farisa. A o ni mata ua e ese mai tustusinga pa ia ma piango ma hangi me ala ke u farisa. Pa tu ifo. A ole neia ua o ile mai. Ia ta sile na ta to news update. E faisi fa ale manga ia kele. E tupu mai sia mato pitonu i mangele.
ia ai me se fo ila o le tūlanga ele ekalesia fatalo se uso ya ketsi le mafuta mai te lopo na wa isa mo po fele te mafuta bele te bile nei ia amu ia oi nei vanga le fefe se fo ni si fato ato ai tonu tanto por kalame a fa pena e sa wona le lai le tai ao ai matua poloka lava le motorway le main motorway sa mai maru ele city fo ile le male watu ile poloka ina fa ile motorway ona o le tūlanga le sa tūra i mai ana le la na matua i piingiwa sa o kala le siko iyo na matua i fa ai poi po lava le loli tele le nali male awala lo papa le nale kolosia i lunga i Penrose i lalo i le motorway mara tua fo ia i latu le main motorway na ia ile awala lo papa le nai le pitonu o Penrose na tonu ala to sila kuye kwa iyo wo fo le ngai aveloti kalosia le se sa mo o ai ka ko avelodi e kene ngai va mai runga prokalami iyo ia ole mafuanga le nana mantua i tau fia mo se taimi le traffic iyo tau fia i se taimi le traffic sa ile tau na lila ona ua le manga fanga fo ile avelodi ti nana i lo e faisi lungo seu makulanga o tuo o pusa o langa lodi ia ai wa matua si wa fo ia pe maka iyo na mata TikTok po anime Facebook wa matua i misi ia dia ia ai matua fito ai loa ia le loli ma le tu la ngole wala lo papanga ko si lunga i Penrose ina le motorway so taro si ia le fa pe maka mai pokala me Tautai ia ana nafi ia ai fa tai ele ia se si na afia e mo fa le lodi ia ai na se taimi o tau fo ia fa fitau le o le isi tanto news update te lo fo boto sila mai ai lunga o penga tafailang ia ila tau fo ia le furu ta valley window washer ila tau le furu ta valley mangala e ila si atale to sila mai te lo fo o te le o to na to mori mawina wa share so lo atu le atale o le tangata le tu mai ke lo fo ngai to ma fo faula wa di fo ye le fa la vela ve ai la ku io ai so mai ki nga la le se siri wa la ko ma siri va e nga fo i ai o mai ai tau furu lo ta vale o no le nau ni se le ni o le tangata le to te lo mai il taimine o le leo o le leo o le is a police officer e dai New Zealand se uma foi o tango ofisilia dia auto po fe tonu pe te mai taua ia le manga tolu le tu mai molia le ku sa o mai le kankale o lo winga la utala e vatu fo ifa fautuanga mo o to le mamaru lo tele le nga tike na mawai le tike da asia uswata ia pia o le fa so mai ma le tulanga fo ile le wala na vatu lu ngale va ngale to sila fia o le operations a leo le nai fai ile tele o nisio manga ala ile taimile nei o ofu mai ma fa folinga mai o ilanto ni tangata furu ta vale ia ai mawai matike rai ma oe nga o kamanga nga o alua kuwa e lua kama i korosi fo ile le furu lo sa alai mata ila registration number ia po le warrant of fitness batulanga uma fa pena mawai ama lau ticket le taimile na ua kele inga ngungulu ai matangata ma le communities ma le mamalu lo telo le tunu ia toi mafau wange la penga ekonosia ai au ka forma o lo fa yele taimile o now expose solo mai yele to tele o tangata ina wala to iloa sila voi lai se vai na sila foi na tilo yele atele na e tilo ngo fia se vai ele fa penga se manga ngai mo se vai leo o fuka varsa ia a le la wo fa ilo atele tanto por kalame ia amu ia foi o to le wo fa ilo atu ia e o to matala e winga ola utala o le nga fo ilo le longo pueli ele fa peta te fai atu ina ia a mea e fa le nga ina nga luenga malu le malo ia te lenga o le fitau yo le mele ai longa e fetala fea unga e o foi alisi eso el tanto programa se ko eso e mele o leo yo o sikima ma papaloa se ito se officially e dulanga le fa man time fai ona ticket o e se leo o lai ofu fa lai ofu fa homeless mai tato tawia le na wai pe ko akele ai o la uri le fo ka vale o tangata o le no fo soro i e manga lama taulanga fa tau tato o kilan fa mata fitau o tele o mala ye o le usa ili fo ia nga ile tu la fono
pe fa mata fe tau a fa pe foi o lena tike dai oe ia o le o kawa o lenga tike dai pe ele tūlanga le toenga vaenga le o te o mai mau tino tonu la po o ilalo le tūla fo no ma fai e o tango e fai a o ngai ofu mai ko inga ofu pe nai lo ni ofu leo ai mole silfia le malo te lo le tunu ia e o tau mata lai foi ia ma se i tau tuanga i ma o tau e so ia le feo i le ngira i senge ma feo i mata vale na expire tau sanga le te nei antonu e work both ways la vale tūlanga ia ia Vaotu'ua la fa fautuanga Vatu fa fautuanga au foi la tatou te tau mafai e tulituli au pu ke fo fa pese lela la walu wala ma la ka vale expire le se o su e ala eso ia ye ke fa penga o te fa le na me o te fa tau matatau ina ia le tu la fono e malo sia le tu la fono ai o le sona mo tatou fai pe pa lo ka vale va ai po le leile warrant of fitness ai po le leia ia tulanga mai le registrations ma me fa pena ia ona felua ia la ia le ia pe liu homeless mai ia pe fakanga furufuru ka vale mai leo elea ia ma se me te popole ai fu ai pe o lo le na vai vainga no fisilingi ai le to inga operations fa pe ai lo ngai tala fea unga le ofu mai fa penge ai o mai tike dai mata vale tangata ai to ifo ai ole asu e atile le tanto por kalame ia le na fo i vaenga ai ala tu malo ai ole asa ko sila ko ai le rumor ko fale na ye molina male tanto updates muli o updates le e to fa popo le tanto fa so ona mai alo le tanto le malolonga o le tulanga le si updates le te fia fa so tuai le na vatu fo ilungo telefone le tanto BluTV o le malanga fo le sa to no mai Samoa e a fe ai au kilani e se taimi o le vaveao o le sa ma faatalitali ai mo le latou toe transit i Ausitalia lea lana tele i foʻi newspaper ia e oa foʻi le Herald ma newspaper New Zealand ma se foʻi nisi o newspaper Samoa sa o latou tusia tala e winga i le vaega le latou sesela mai ina ua tō fafā ai ina ua taunuu mai ai le malae vaalele i Aukilani ia le pasese le mamalu o nisi o le pasese a le tatou malaga mai Samoa ia e afea ina i transfer ai mo le oi Ausitalia na tele ia ni finangalo ngalanga le mata upula ile tulanga lea o le mafai ona te tala ai o le lounge fo ile lea ia ngai uma ia ila tou e transit e faatalitali ia la tou va ia ai ona o le tulanga o va ia tule le ta o to solo mai o le mamalu le tunu o Samoa i se tanto tu le safi malanga mai ia il foloa ma tulanga fa pena na tele ila tu singa fa be mai le fai tau se foi finangalo le tele fa be mai ona o tau fai longa tangata ia le malai va lele o kilani le New Zealand po i lava ila tu ona o le tata la ia le vaenga le tau no tu tonu e fa tali le ia mo le la tu va ile va veau le ia ai ua lau pai solo va tu fa fonga le tu mata to ia mamanu le tu o le foi na mau ia sa malanga mai ai male to telo ni so fa fenga ila to le sa usu fono atu le fono tele le kalesia fa potonge siano i Samoa e fai tau ese tuila ma apele tulanga o le vaenga ai ele tari tonunga e uma le tanto fa atala noanga langa lea ua maore tanto so ta inga ma le tanto malo o le toi fai lo se tanto fa soa e po le aso finanga lo tonu ile vaenga lea ma le vaenga lea sa iai pe e sa ore tu singa fo ia meso le telo ila tou fa aliero la tou fa ngau le mali ia ono se fainga fa pe o se fainga tou fa ailo mai ele tou fa ilo ngalan ono owa to fa fama mo moe solo i tu lango le malai va lele ia le tanto au malanga mai Samoa ia po le fo iso fina ngalo ia pe mai al tanto fa tanonga ai mo auto uma le lungo le tanto proclame besele nei ta fa pito mo amai ta totu malolonga fo i mai fa filo ai le tanto malo i lungo le tanto tota ia. Hi, my name is Sora and I'm from South. Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here
gain a lot of knowledge, gain experience in schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu motu o le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu motu o le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whape foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe I le Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawe in bulk I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umalau whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le fea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o danga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu o le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Taimelo wa te lea ua tolu se fulu ma le whaminu te ua te ai le awha o le lima I le tautua ma le unanga whaawau alau BluTV a me se fo o le prokalame o le Tautai ai ia I le reivaenga o le afiafi e peo ro whai antu o le umawa le tātou fisa o teinga stasio tamali I o le atu nuu ia sa ia tauvaina le nofoa o le itu malo o sa nganga lua e le whainga palo te tele ia hele I manuia le tau whainga I lalo le whaamalu o le Samoa First. Ia, me se foi la ia o le vaenga na toi whai ai ma le tua fo le tu malole nei sa toi whai la tau pa elections ona o tu langa fo I sa fitongia I whaasoi o tua o iai tu langa ia I fonga le malo le whamsinonga ma le ungo le palon tama vaenga sa iai ia o te fia whailo antu o lea ua maua le mafiso tainga ma le tau wha ia Vaotu'ua ia po le soga fo ia tui sa mau Vaotu'ua mai ko Toevai ia ile nei vaenga fo yo le afiafi ia sei faise tala ma tala noa ia po ha mai fo ia le songa tu sa mau po la tofal ia po le fionga fo ile nei taimbo le soifuanga ia mai se lava ia nai mata upu na nginga I tu langa o landa tau mawhainga o te fia mana o ia ile fisilingia le tātou porkalame ma tātou whaasoai ia whaatalofa mau wholofantu ia I lau tofa Vaotu'ua mai ko Toevai I runga o le tā prokalame le nei vaenga o le afiafi ia whaatalo whātu tu launa fo I pa ia o le ainga sa ngau I whale ai ia e teinane fo I le whior ngā to I tele ia susu fo I whātama maulolo tu I o le ngā to I tele matua o le whale tu masanga ia mare mamalu ia te oe tu I sa mau o wholofa ma whaatalo whātu le nei vaenga o le afiafi. Whawhitai mo le awa noa ia se olofa I lau tō wha po lo whionga fo I le wai malai sa e tausi wa tele. O le wha sa o I le malai wha me melo I eire pa I e ka pāu. Ia me te fo I le mamalu I le ala kaua. O ke whiwha karo wha I ka po inga mau sa mo poto. I ongo I tū tau langi e fia. O le o wha lupe le whale o polo. E mamalu le malai o tia whau. I upu whai o malo I le kaftoru. Ia, e le whangaro fo I le tapua inga ma le tofu tapua I le au whangaruanga pa I a le tua.
ia ua se manguia lau kele o si tātua tunu. Pālor se fua. Ia, tati tau whai whaatalofa i leanga le leo le tātou ma teisili le langi, whaafitei foi, o lea ua maua le nei lao mani noa. Ia, whaasoa i foi ma lau to wha, po lau whioko foi, tu sa i o nisi o wha moe moenga, ia ana loloma, a oli ai le whai ngā balota, ia ma whaasauninga, ia me se foi lao le tūlanga o sofi na ngano lau tele, ia i le tūlanga ua ta oto ai nisi o fuafuanga, o le malo ai me se foi o fuafuanga whai, ai, amata ia tūru whaafisili, o a mai lau, talainga le nei vaenga o le aso, ai me se foi o whea lea ua, no pia iai ia ma fuafuanga o lo iai le nei taimi. Amu ia o tō asiata o lea tō te a whion papa au ia tunu o lo kawhi le met. Ngā uma lo al fusuanga wa ufai inga. Ia o koe mo e mai lo e whafu e koe koleng. Langa e whainka kire o langa e vela. O le lau ngai Sydney o saufu e vai siaki o magofu ua ala korkol sanga o poloka i whainga alfa mai. Lea whainka mo e mai vai fōmwa i ke ua. O mai sko inga. Lea lau ke ngai i singi koe fufu e koe foi a inga pe a lawe ka umu fōmwa wangele. Whaafsit. Balo whaaftai ia me sili mta ua o le whaiama to e siaki le leile soifua maro loina. Ia umu ile nau te leile. Ile ia ele le ia le whai mata patapa ile soifua maro loina ina ia umi peo na whangota le upenga le tautai. Ai ui o lea. O lea a mata atu ini nei whaafisili e tusai. O lau tā penanga nei ai. E ui e lei manuia pe au I manu. Ai wo manatu. E mwhai ona e saunoa. O lea tonu le mafuanga nala. Iona e nau e te fiofi upu whai o malo. Ai I lalo fo I o le whaamalu. A le Samoa first. E le o le fast e le o le HRPP. Ai e se fo I le pati o le na e nau e te Tauvai. Ai o le asen mafuanga na fuaina e nau e te Tauvai le balota. Malo, whaftai. Se o kokarangia le vaenga lea, ka kia lea se I ka kokarango se kai. Lea ngo, o peo ele a lea nga mafua ingo watu. Ko ngo whafonga sa mo I le vesi le sa vesi e le SSIG, ma lea kungu uwinga o kako ele. Ongo kula fongo leo la tiro a nof mevadu lea lava ma ke whao le whinga ungar ke ngai. I ngā ruenga ma o kiuke sa inge Australia. Ngā iwala udia sa o walua I ongo ngā ruenga. Sa o kele ngo I wau le foreign exchange I kongo Australia. Sa I la fongo ngā whaamafu e wharekupengi o le NZ ma le Westpac. Ngo iai lai le I fongo ia lua sufa ma le kusai lo fongo ngai lua sufa auro kunga o le introducing ai wharikupenge I or kula fongo lea e manga o inga e mago foi wharikupenge I umala lai ko kongu o kongu umar Pasifika a kumoku mostly e foi e customary land o la ilalo o le customary law la kuilele pe o Samoa. O le la ia fufuanga whakupe. Whenka kele o nga la ko ola I ko kongo ngei. O nga o le kele o ele majority o le ele mwhai o mwhai e ingi long. Ele mwhai o whakaua. Pe o ele geia kuka ko ke iai. Ngo whakeia. O le Indonesia ma le menge kuso o la ua whaamarusia la wai loa whakupe ngei le melela. O la kona le ma wor ke le NZ ma respect sai Samoa ele respect o la kur fongo no bo fa no ko e ma ai o le oksa fa ya le fai fo nga akanga ka ese ele o le ku le pomongi le fo ko ke fo ya interview ko ko ngel merge ya o fa le mo ma fo fa po le sa orngin ai o koe mawhawhau kua I kausanga ele mariusi o kama. Nga ke kaukaringia ai ele ngi o ka kausai rueskeke. Le whango ka ua fo ele sia o interview. La ia langa mau. O ele umole a kungu ngi rueskeke. O ele whalangu. I longa ia ka kungu. O ko inga fo inga abla o nga ele kwhabale. Ia, le anau ke o la umo whaalong mo kaua vea le mau lea.
ai so ma me ia wo fa longo ia fo mo yo ke ia bon ko ia wo fo sa ia ile o ke le ka o so fo le uso ga Samoa ma le suyo Samoa o la o mi skar ke ninge le fast ko mo fa fo mai langa ke sit fia o ia nga nga le suyo ma long sa o ia langa le la mi skar ke ninge il fast o fisili le o la so finga alu di ni ne Tera me kongu de ole ka ke ngofo ka ko le fa fa ko pala. Ha. Yang makari ala ia ba. So la fo ngak silfia mele. Mai lor kai mi ngo maka ngi si le SSIG. Ha. O ko ko ngi mele. O choino. Ya, ngai silfia o fo le si fa ma fo ngore le SSIG ngai New South Wales. Ha. Ma va de ango pikia. O de mele le la o mer kai mingi o le o sa fa ia ko de SSIG onga o ele o walo le lo sufik lo kunga la o ke fia ke join le SSIG Samoa ngai mako e fa wa le ngaru ngale sa fa ia ngai uso fo ko fa finga Samoa le o ya o le ku ma fa i lo ia ile fa ingo Samoa it kula fo ngai ia fa lo ro ka ko ya kap o se ngaruenga fika ia wara ko choina au po nga makua iso le le sawa ai si de fia sa la fa sa nga ima ko o mu mai ku malo wa si la fia le aku mo le me foi le wa makua fudia sa la fa fudia le me oki ia o mafuanga nga le ngo o ngai o mo me wa lo la o mo makeo e mai sa sa o ke ka kala ya sa o le o sa vai oi o le va fia lan ka ko finga o va bia o ko ngole o le fongo le ku e fa yer ka ko ka fai se van fa le langa ma ko fa ye lo le fa ki ngole manga o sa la fai e se van fa len ka o Samoa first political party le ngama ko ma ko neng mo le skala ya arwala iole winga ko so kasi nga ba ang mo nga layo o fiad awalo ngaila o fiadu lo kiadu palok yo ma fu nga le ngo lo ke mo ma fai fo ila wa u lo la ngunga o lo ka ko ngunga o nga ua ai ile pe on fa ku so le nga bonga ai se yo ken ka ngo ile yo ko fa mangingo le ba nga le pe o ia sa fu fuanga ai ka ko fo ile palok wala kasi nga ba nga bonga le ngo o foi mo fialu ile ongo ile elenge pe me fai ale mela o kup walu le makofi o so mai lo male o vai aku sia ka ile me foi le ka o le manga ia male le manga ia ali o pe ua eva ai mo lalo le ku u ya mako e o mo ia o ke le nga ila lo mela ai makua o le mako umange le nga ia sui le malo o mako wale nga mumunga yo pisa o fai le kau faleanga e fe oro kau faleanga e mako faleanga mo fai e le nga mai faleanga mako faleanga fai fo isila kuyo le chapipi le pomongia e fe oro ka faleanga e ngai ndeng mako fai e lo mako ngau inga ia suia le malo o fai si umi e le nga kula i mai lo ale mela ko aku lai mai au fast mimilo ma le so fast aqui ai mako o le mafu anga nga le ngo kuku mau pe wa we pengar ko ko fa mako le no mo kuku mau pe lai la wang fa fai la fo isa ufiaru yo ngo ke lo la o le popularity le majority o le ko au fa pe la umo fo ye si mako finga pe mga ko inga le mako mau le winga ele
lenga mafua ya mako kau avea ia walu ave ku wa makwali ya mako pe ngo kau wa manga ia fast ai la fo I mako au ke le fo ia pe ngo ka u la ku kasi o lo ku kasi asiata pe ngo ka u de finga ngo ele sa o lo ele me fai ele chapi pinga la ko lo ke me le ngala ko fai mangala fau ku la fonge mo se manguia ke le lopo e manguia e ku me fo il fast ia faz finka onga on ku puinga fo ira ko kalanga rias onga o le fo sai isi vanga o picolea ai ia ongo ku mawale ke finga o ir ku kas pe fo ngo fai lo iri ke lo interview fa ka la volele wana ngo ku kasi na ke ka ko muses ke ka ko mu fast ke ka ko le cha pipi o ga ko e fai ar ka longa fa ka fa pe nga ele le la ngo ku mawale o lo le independent le independent le ya ona u po mangai lo fa fonga ve ai sei fa lo ku pe la but this is my story Panaya. O va vai aku o makua ingosia o umalo ai o nga pe o le manga ia lo ka u wa manga ia lo ngu mo ainga ia nga isi o so ma ko kamo o nga fa pe o la ko le ngu ai ko mele o puya ia o fa le mo ma fa wa pe o pe ya o ska ka ele so ai ele so o ngai ko o le ku ia ale ke u le me alo fa le tu le nga ka ile ila finga o le ke lo le me ka u fa ile mo ko su ai le malo il go su pa ia o ngai nga va fo kulang ko ma ai nga male fa le ngor ko ma ai ngo Samoa o lo ngo ma fa pe nga se nga ka u fa ye o amangia Samoa ia mangia fo nga o sio ka ko malo male ia le me nga ku fai le fusu anga mo o diva ko fai fusu anga rongo dua ko o diva o le ipura le diva ala o ke ngo fama Faafetai a Vaotu'ua. Faafetai tele ua taliga fo'i e fia longo e pe o le tala le maunga i sa la fai lau au talanga o le whaamoemoe e maiso le manu lau ti na fuai. Ona e fia sao whanga i upu fai o malo. O le fo'i e to tele i la toule e pe te i mai le whaafonga ma whaapea mai. Ui, manga ia risi mele tau tala mai. Wai pei foi a manino ale man Toevai. Ia, o le fia foi na o to tele. Ai tu tau fia tulia tu lava. E moni lau sau noanga. E umata to foi a ile mata upule ele se i tau vali ar mata upuna e ta ua mai ele forno le se au ye e mai sure tu langa o to ele o so ta tu tunu. Ai tu fia te tau tu lava. O le la sa e tau va i lalo le Samoa first ile fainga pa lo ta tele. Ia ele i manuia ma le taula o le fa moe peita o le tu malo fo ile na mua fa le nga ina le sui fai puli ele to na ma le la ina le sunga se yuli le foi sa Wellington le sa ia ma o i fonga le fa masinonga e pe o to wale na mua public mai le fa le nga ina le tofi o le la sa e to tau va fo ile pa elections por palo kala kiki o la ufa fesiri la o le pe e ser fa manu lena e palot lena e tau va mai ai le palot tala ititi wa ele to fa malu me le Samoa first e ma fai ono fesiri ya e yeso na mafuanga e se mafuanga wa ele to sa wa ya le Samoa first le pa election ai pe wa e sa wa tuto tasi fa mo le Vaotu'ua ma dia o fesiri fo le masel silinga ya o le tio Samoa manis fo TV ile kolo loko o lo kali le fa o le finga lo ke finga wai o lo me mua o ngo ele wa o ko minga ele me fai ele e tapi pinga la ko e fai se fo le menge o ngo la ko sa fai la fongo ya o po ele me fai o ka ko e fo ile ngalo e singia certo ai au ko kilo ele spiko ile fast
Ia, o le au manarosi le o le fast. Sa iai ko kongu o le mea ngai. I kula fongo ngai. O le, o iai la lo ke ko. Manes mea sila fo i kaimi wa nga si fia ke le kerugia o au sa langolango ke le fast i manguia la kam whainga. Ai, lem whai fonga ko ku faua. Lem whai ka ku faua. Ia o ka ko uso ko fa finge waku o la kupia. I le kam whainga le le kungu o ka ko. E uma le lei le whaposinga fo e sa whai el fast. O ke lei fia leo ka wa whafonga sa mo. O ke lei fia le upu lef siringi ai i whangua. O le upu lea kau ave le fast e keu le kula fongo. A si sila fo i asiaka e konga le o sila fia ko kelo le muu ia la ngonga il SSIT. Kasi wa uma mamai a uma vai ngongi kula fongo mako sa i dia. Ba fai kau ma es mo wingo up. Or kula fongo e sori fa vai. E leise keu mo ke manga o kongi sambi. Baku war fa fonga ngale tru. Ai o fa rongo. E leise upuri. Ai nga o keu. O la ua la ia leo kala u la fai inga fai. Pea kele ngo ule fai lo inga kelo kai ngo ke lo fa fo ile ngo o ile sa velo fa ko kwanga. E le la ku la i mer kai mingai. O ku ke ile fa nga ngal fas e manguia. Ai pea ngo fa ya ko siaka ele fa inga ko ku fa. Ka ngo ka ko so swangi e fo kwa. O le complain fo ele o se melanga. Kasi le awala i ko ai nga fo ku e fai. O upun mon mor o le singa upu se me le fikau o le mafu an kongu nga la yo ngo le ano o nga e lo ko kongu fai a walu o le sabi pi e va ku fo ngo a wongi ko kala ngai si le fia sa mo ngai si le fia sia ale a walu fo i le vai ngo le a le lo fa ku ko o vai ko ele o silinga so fa moi o le ko kala le kula silinga so fa moi o ngo mafu anga ye lo ke lo ele fa ngola ku ke ko le lo ko o ku kas be ya o upu ye lo silinga ya ke lo le kio o le fa fe langa e ko o so le o malo o il va nga fa o fai le o mang malo ile le wa pero kadi ale wa family inga le vai nga mo lo finga sui se fai nga malo fo o malie lo loko le la o me i ku kasi awa au mongwia wa ula le la le ai ko ngol fogo ma fai ya o nga al moka wa le upo mo ya ele fa mo ngu se se e ala nga le pisa du me la nga le pisa fai pule ko of paris o le mumusu o roisi o la ke sila fia ya ala o la te fikia o ku ngai lu yo isi foi e mo pa ile man malama a ver mam na foi pure o kilo o lo yele o mam na mal mengi so le mafu anga kongwa nga siaka ki nga lo fi foi pure ai wo so i ke ku kokas pe ora upu o lo le ai ko ngol fongo pe manguia o le amana malama ai o ke le fa mo foi wo lo inga ele o mo ka ko le fas le do vai ko so o le la so ko nguen fa un ka ko suir men ai ngo fa mo a malam lama lo ku malo ma mai sa vango o ke adwa ya o le ave un fa ya o ko ngol fo o fo a malam lama uma fa pule le ko ele ma fai fo ese be pi o nga pungi men e ka kaunga si lima le Samoa ma le makai e ile nga lofo ile ku ele o se kama imea le mele ku malo ele o se kama imea pe o mafuanga nga o ka o isa fa fe kai ni ia vangor ko mga ia fo mako o ha le ke va ku ai kiro kai ni nga o ku sa ngala o VIP ai le ke interview fa kai ia se ka wa mga ia mako ngele au de
Le awaia le whaangapea le whautanga Vaotu'ua. Nā lo toi fia te taua tua i le. Ua matua mana ia le whaalongolongo ai me se foi e tupu ai whaamatangi li ua waa. Ma se foi le whaafukamaua Samoa. O lo te tau fia whaafesili e tua i le fesili lea whaamole Vaotu'ua. Ina ua toi maua lea vanoa lea o le whainga pālo tala i titi. Awa o le mai tau atu. O le matua mana ia. O le ano fale. O lau whaato whala inga le tau fia momoli. Lea la ua maua le lau walunga ua sui le whainga malo. Toe a o lo wofi loi kukongu. E te tau waiona matua mana ia se folasanga ma se whaamala malamaina. Ia ina yuso mana i tua whawhine vai atu o lantou lea ua mauai le whainga malo fau. Whamata e le o lau whawhisili ana whaapea fo ile le avero lango le fast. Mama fai e ona e kau vai roi lalo le fast. Ile second chance lea le whainga palo tara la titi. Whamata ele o loa wanoa lea sa te tau ona nei o loa e sau whanga i loa ma atoa i loa tino wa atau sili i au mau te tele nei e lua o le sui o le whainga malo ia ma le whaamala maina o tūla whono tau whanua. Whamata ele o le aso whina ngalo. Ia upu sao Asiaka. Ia whamaruru fo e le kouwa i leo kei loa o le kaunka ko langolango inga ma a konga o ngā fo i whisili. Pea ngō ka uar kai mua o lo kei loa, o le meo leo kei loa inga. Pe ai sea ua sanga ave pe e le fast le upu e koe keu. Sa siringia fo e isi o ngaro ngofa mo makamaka mo ka pua i le lako road show sa fai. O ke ka pua i mo mai kau upu ma kau kalanga sui kakasi. O vai kua wale ai ase. Na fisiringia la i lesi i le fast lesi i lako ia o le sui mai whenga, le lau kau sa o kua. O kasi o kula fale o whenga, sa lako fisiringia fast. I le winga le kula fongo le vesi e ngei i le kungu. Asiaka i le i familia ingoro o loko le kari a lauri ma le kari a fia be. Upu sa saoa. O i le familia ingoro o loko. Longo lua. Tuinga lau fisili. Wa kuwaifo i a kia ura o koe. O ke rangonga ele mo mia o le fast. Ele mo mia le fast. Ongo wa kuwai, kusa kaunga walu le amakanga. O sa wa ulevan kaunga sa fa le fast le amakanga. Ke rangonga wa sui mua sa nga leo songa o le sa kaunga o ko. A peo ngai mea i o ke ngofo ma mo waba ai e mo mai kau. Inga ke o raku o maua i fo i mau i. Ele eiso o leo. Leo ka karongo i mea na o meo le sa kupu le fia suka sanga i kongo por kiki. O le makasit mafu angalanga le ia pe o makenga nga. E o nga fo i makenga nge o le fa fu mai fa nga malo. Fu ia i mga e sa o au pe sa o lako. Ongo mafu anga nge fia mesa minska o le afo ene manori. I le kaimi nga pasiet kula fongo le. O la auli o le urua i ko o lea nga ia sa i o inga kula fongo. Kaimi ngei Asiaka. O kere e koe kilo i se koko mangi a ango po i hanga. Eoi, koko ma ango. Ai usili a uro kurai. Kau ave le maunge e le kungu. O mafuanga ngā whafkai lau usili Asiaka. O le kaimi mua leo ke loe whainka lo ko waa malesia. Ai whawhekai lau usili. Ia whamarulua kufo. Oia. O leo wa avaku sa o ale mele. Leo wa sa o ale mele lo loko. O ki ngā lo ngau ke fia whai pule pia walu laro fast. O i kuia. O leo ke mangu. I le whinganga le SSIG nge whai. Wa uma i mai e palau vale le ku ia mako uma. Ma i le kero le makau whaaleanga nga whai. Ia auka ke fia, auka ke whai kai le whaaleanga o followers ale HPP. Ua ke whai aku e wheo lolo mai whaaleanga le HPP ia mako whaaleanga nga whai. Ia sa ngā whongofu asko i ngoku le pamba.
Malo fa pe ngai vai nga o ka o fu le ma fu nga mau e lo mga ku o foi la nga duanga sa vai asiaka ele se ai nga kasi o sa nga le usonga o kele isa vai ko o lo sa ulo o le sa o ho foi le vale le mga ia fa pe o makai o lai ko singu uma le ko ngo sa mo ko si ai nga ia ma o le fa mai au ai ko molele ana ka longo usa valia le kumalo ako ele se fale o le kumalo ke le yafe mo fa pe ave ia lo wa le fa sanga i mo ka mo kumalo ka wa ku le mele o ke ngai si le fie marie ele se mele yo o ele fa manga ile fio ile a fa ingo u ko ile eka ma ele umala la fa ma si o nga do lui ele se malo ele o ko o nga lui e ko mai le finga ngo le mak finga ut fon singa e va penga foi fenga a si sila la ele me ngo o ye o le o ele o fa ka o inga yo ka ko ngaka o le o e ku malo o ingu o mangu ye me le ko ka lai ko nga lui e sili aku le fa ka o ingo le o nga lui ele nga ka ko finga mun muri ai le life au wa finga wonge a ko le ole nga lo ngo ngeli ka ko me e sa ala mano ola ko fu so fa pe nga le nga finga u le nga ya ya ele se ai ngo kile yo ya ma nga yo nga experience malo yo e wi nga le mangia la ko fainga e wo sa mo ngo o le ke malo e o mongia malo sa fa ila nga nga la fu wa ai mai ia lo kumalo so wa dia ai nga paude se sui o loksa fa ila lo ma fa se kala ma karkarie ia fa penale e ka longa ia malo fa tai ya Vaotu'ua tu langa wa e fita lai pe te sau no ai foi la sika ko ka ko malo longa io e sa o kala ko inga foi le wa fa si vevela mai yo le a mai alta tu malo longa le ora foi mai la ia ora ia ofisili o le o fia ofisili ngia le ano fale o lo finangalo e winga ile tu la fono la le nei o fanua e peio na a samalaina ia mo ko fia so e ko ai tu antu ia ma se fa fonga Samoa po le ma se yor kula fongo le ai po le fo ile uti o lo finangalo e te tau wa na o le tu wina ai kongi a ko ikua ko sui mai pe mai alta to wa fa sa longa fa business nei. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tō nei matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tā vale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tā vale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tā vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi autu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Taunole wati le o ono minuta wati ai nei le July ono i le tautua ma le o nanga alau BluTV e maiso le proklame o le tautai ai.
Ele dei vai ngofo yo le fia fito yo folo fa fa talo fa tua ya fa pe o le fito a e maua mai le tanto por kalame malo a fua ai la o maua iyo e mana ya fo ile mata upu le wa e tau mai o le o fa nga solo ia ile ma fa taronga ma le vitalinga ia Vaotu'ua mai ko Toevai ia sa Taupea le fu o le Samoa first ia mai se foi lona tu tasi ia ila lo le tu malo sa nganga lua Sagaga lua mo sila fia le to tele e ia no fali o le mali to ia fio anga yo malie a fenga ia mala fio anga o to nai ia le lai wa tu le vai nga lua to e fo i mai o le tanto wa malolonga o te fia fisiringia Vaotu'ua o te fia fisiringia la nga o lewa e sau noina le vaenga ma ale na fuai ona le o le fo i lau io e lo fina ngalo antoa e ave i le fast. Talu mai ona wha maunia le HRPP, le swing o le tula fono lea, o le LTRA, lua fema le valu. Ai si o whawhisile e tula wa, o le a le lape o le tula fono lea. Waenga o ngā pisa lava ma wha le i kula fongo whanguangi. O le upomoni, maa tou le nei ma le toa tele o le mamaru lau tele o le tunu e fia malama lama. O le a le lape le ka kia mai ai. O a onga. O ai tu leanga e le mo le tunu e mawhaiona e wha manino i le awhiawhile nei wha monmole. Lo whaftai o le umi o kala a e la ukango e oko aku. Inga e se i o mai lalo le awhianga. O le awhianga ni nge asiaka. E le o se awhianga whako a awhianga i le tapipi. Ngā awhia mea kai mi whakaku ko kasei Samoa. Ongo le ngei e le fa maongi fo yo ka ko maku nga vai ka ongo le manero le ka uangi ku pulanga nge yaso o le kamau ainga wo fo ko ngo le pulengo le ku ai aku va ai fo inga fa mangianga e le ko popole a i ainga ma le ku o la research ngai o le ko kala la wa research ma fa kasi ma mako al SSID sui ngai sai Samoa e o ka o le maf o le vanga afia ka ko elele ile kai mi mai la mkanga kai no siamangi ngo o mo ele kelo ele o le ku fa ngai la ko me ka court grants la ke va ai mai se fa ngo yo ka ko I malia ma fa ia mai se o fo e sa fo la fai ma lo afia kele ele la fonge ko ngai e fai a le fam singo le fai uma ele ai se tifende ele ngi ku ke o ngo fo ala ko je sira fo ile ka kilo e mesa e fo sira fo ia le sa ngo ku pa langi va vai me o nga lu ai ngu ai ku koi le alu lungo mo e pule la ko ngo mai me yo la ko fangu o sa mo wo mo fa ka kia o kua oi o ko masanga mo nga ka fa ya anga ma ku wa lai ko ngo fa fangu o ngu ka kasi o ye kua oi ai nga ma ka fe o la va ku fa fo nga sa bo e fa me o sa mo o mo nga kofi Malie. Ai mai palangi va vange ko kongu me ma fai ala ko fai e se pasi ai kanga kai lungo le masangi e o mai isi ngu o mai sangi ko mau ko isi ngu o ko grants la ai o lo ke ko kala o ke le o isi famji o fango isi ngu e fai ko grants e mo for famji ngu fai e le ai ma se ke o ngu ta fai sia ia kai no vai o ngai ma ka solo mai ang sila ku mai ang sila ko fa fo ang sila ngi fa fo de ko fa fo inga mai Samoa la mangingo ko fa fo ang sila Samoa bonga ele back to the Matai system la ilore le parangi mangi sila o umoro la ko malo si como fai e vai ese le makai mo suli mai nga ele ima fai ang sila le foi nga fa vai ngi sila le LTC le na try the score ai se
O makua malama le lengi sila. O le Supreme lea Samoa. O le makai ma ele. O le Supreme lea Samoa. O le fo ngai kuskusinga le no fo ma. I mea yo kaukalai. Mali. No mafu mai le kalanga o le official ai ko sidi. Le kaukalanga le misi. Ke o mea ngā le faku ai lo langonga. Mo lo ola. Le foi le ngo finga. I mea ngai. O so la i o le kulanga o le kakangongi. Fai le i o le kula fongo le ve pisa ni ka ko kula fong fa vai. Pinga kau so ko le kasi o dua mar kasi o i. Lai mangi ngo inga. E mo ko ile mfai yang fai ngai ka ko ile. Mo kesi pe fa kau po a fai nga mo ko le. Alan mengup. Umana i wo palangi a makalonga. Nga so aku da fai pisingis. Ingai ko inga sai ko ngol palimenge. Kau ngai sui ngai e kau ngafai. Kau ngalisi o ka ku fangu e mo wai fa mangyang. Le nga mo fai ngalisi le nga menta ile kasibo ngodim. E ile men menga le akla. Ele nation fa kasmilen. Le foi le men langa le ngo fai lo ngalisi fangu. Le lisinga nga le ngam fai lo ngalisi e kampangi ka ku fangu Samoa fai faloloa. O mafuanga ngola upu le asiaka va. O fau ia me ka o fai pisisi. E ka lepe kula fongo le ku inga ia planifique la ko. O le mo mia la ko ia fa so o Samoa i faloloa ia la ko outlets. Inga ia fai la ko o loa inga ia o le pisisi. Sa er kala ku le for common sense. O mafuanga langa le nga mafu le akla le. Alienation of Kashmir 1965. Ai fai foi le akla. Ai ele loophole. Loophole le nga o mai lo le. Ia ma ko la kilo ho ia le au. Ele o momoele au fai konfiki. Ma vai ngai loophole ia ka ke filosofia ia. Le la ma foi le e kula fongo le nga ka ua. La tiro a lo fa malvat. O le ngau o le au fai o le au fai pisingisi. E papa i o la ko li mai ele fa le anu. O le arko inga o le fai ai. Fai kula fongo le. Inga ia ma fai ai inga mo kesi o ka ko ele fa le anu. Ia ma fai ai o ngari. O ala ka le ar kula fongo. Ia se sira fo ile a fo ile. Ile kula fongo le ka ki pesegela pe o le la tiro a. Vai fo la ile nation o Kashmir land. O le nation e fa ka u e kia u me upu. E fa penga la usuenga o ki kilo i upu mo sa i o la ko winga. A ki kiro ngel alienation, la le winga le upu alienation. O le sui, o le transfer, o le ownership, o le property. O nga okay, o ki kiro le upu a peso, e mo ya le sa ingisi. Ala okay, lo fai kau. Transfer o le ownership of property. Ala le ama kai longa ile o pule so ngile la woso lo male kula fongo le ngo fe kuai. Ile ngau ka ingo fer kupe ma ka sa mo fo o ile malam la mai kulang ka kupe mai lo ka investment. O ele a ne ka le per kula fongo le. De la ma foi kula fongo na le la tiro a lo matbar. Le ma ko ki ka ua o se kula fongo ua mafai ai ia afisiri po le upu le mai o ele ua mafaka o la ukari e vaku so se kai ia o Samoa o ai foi se aka mai o sa fai mai nga le ua fai o ngofo le salasi ma le skala o e ave uma fangu ai se la lo veskeke le skala ila lo le Land Title Registration Act LTRA lu of malbat la tiro out of malbat o no le salasi o free ho la le o la se si me fa mo po el lo fale ko ai ado sa ile lo morie po ele o fenga po ila mar ko ele sa weskeke
ke lo ku do I lalo o le la tiro a wafman wat o le skala I lalo ku la fongo le wa on le sala si o le o ko ngine ko kingo sengu a pe ngo fe ko siaka fa fele te kasi o duol fa waile ka kia mai ko yo o ku kasi o iwa fa mai e lo ke lo ele malo po ai lawanga ki fi fa se swing or ku la fongo te kasi o duo e fe sili le ku o le 2/3 o le ku o e fai le plepsike ai ale meleng fai e nga malo ma o pasi lo vai ko ngola ko de le fo pa ne I mean le ya sei par menge wa on maturity ala ko so o mea I o le fe lo minga sei o ele manga Vaotu'ua sei o vai lupe ai sei o fa fisili tu ai le vai ngale lono winga o le vai ngole te sau no inga I le sepela mainga I le tula fono le o ai le swinga e fie fai e sui I le lua Vaetolo o le atunu e le o le lua Vaetolo o kokongu o le palemenge na o taʻitaʻi lau te faia o le saʻoga lea nga kongwa la e mangingo ar kasi o lua kasi o iwa ae le o lea lea na faia ai le pasiaga lea na pasia ai le taimi o le faiga malo ua tuana I atu e leʻi faia faapea ake le whaakingo le vaenga lea ba le si vaenga siling whakau e mako le mo ke avea ngi le fun koe avea se ngofu ko e whamsingonga e le I faia se la whaka o le se filfilinga ma se whakarkalongoinga pe o ngā masangi ai e whai le whakarkalongoinga ma le akungu e kaunga malama le akungu so kasi la ngā mea le whaia e misi a koa so o mafuanga kongua e ilo karkunga o lava mea e rua e mwhai o ngō ka ua kula whongi o le sori whawai la ko ke le whaakingo le vai ngor kula whongu lea whawai o ka kou ai make le I o aku lesi kua pe o whawhai ngō fia le o lesi ma kompleilenga awengi le la ngā loke le song fukur baso kia ngai le uko koro le sufi ku ma se ngai o le upu mo ia siaka o le ai ma se lo I kasi e karia inga le mako whau singonga yes o ufiu mangai o uso ngai Samoa ma kisawa vali I lo ia o ke le fefe ka ule upu ngai ua fefe uma I loke ma ka upu ngai o le fisiri ai sea ia paula o kari e ingi o ko pikanga le meni ngai o paunga ala o kari o peo ngo whai aku o le meni ngai elo se mea fau o le a whainga ngai o le a whainga o leva le o fiku pale mia e le iai so lako ngongo ka inga e ka ngai le lei o ele o le akungu siaka e uma kupe uma le laulangi ngai ele a e kua iai Samoa e mawhaila na uwha pe atua Vaotu'ua wa foi le vaenga le sa e a sauno ina lena e whaaperitania ina mai le tūlanga lea o le transfer of ownership of property lono winga a whaapea kau whaasamoa I se whaasamoa la tamai o le mawhai lea o na whesuia ina a pe avea I o e pe pasiaku se isi ia le puleanga po le pulenga atua o se ele lono winga mawhainga e avea I se isi o le vaenga la lono winga o la uwhawhesiri o mawhaia la nga o ngolisi ma ave e se pe anau wele tangata whai pisingisi I lo whangua lea pe o mawhaia I fo isi aita lafu le mawhainga koe kokongia e ono mawhaia I la o na ave e se lo whanua lea ma oe I la lo tula fono lea la se vaku pe whakaika inga lea siata ia whaman mole vaku pe lo kumalo ngai se fio whakamororo e kua oi mamali e koa e kua oi sifo ma le polunga e ili fas whangua le kongo kua ngai le sa ili whare o loa ko ingo asianga yaso ia sainga o le whakaika inga ngai a vaku I lo kumalo ma Samoa sa lisi I apipi o le almo kupu
fai ka la fu le kongia nga mafai a kampangi nga own ele o markemi o freehold le fas fangona mo fa ka inga ngar ka ko kumalo mare kele o le kungu sa va ia ele fa ka udia kele ele la no freehold ka misele o feo ia fa vai feo ia ka fa vai ia la ko kala le yo ko i shongu ma fo an kongo nga kula fongo le asa afenga sa ia sa i pisingisi sa le lisi no sorry ele o sa pisingisi o de sa o de lisi e ma fu mai le fa vai le ia o ngofo ka masui fa mai sa pisingisi o sa o nga kula fongo afenga sa ia e sa le lisi nga o nga o amaka nga fa inga fongo o le ku ia ka mai ko inga ole fai ko ala nga sia ka le ua fai ele nga ma ko la asa ili ke lo o ngu e fa ngu e nga fa o mai ile mele o mo mai malo fa tai Vaotu'ua te fia fesilingi pe ai fina ngalo yai ona o lea na saunoina se vaenga o le fesili lea ia wo manatu fo ila pe talafia ngai ona failoa o le ale mafuanga o le ale fesili le sa fesili ia se tasi o lo fio anga le sa fesili ai fo ile le anga ia il fai nga malo botula mai e pe fa le atoa le lo aveina e me se fo io le talina o le fesili le pe ai fina ngalo e mafai ona failo mai o le fesili le siata pamur se ko fa mamla ia le vaenga foi le sa fa pe na pe o se road show le sa fa ia auto le na fesili ese tasi o matai a fenga pe ai fina ngalo ia fa ona le wa tau e lau ia o tau fai te talai telinga o tu funga udi e pe fa ona fa lau tele fa mo le Vaotu'ua se uma forinha me pala vale marca ko facia ya si la fo o fesili le ngo fiu ko su ele YouTube po le ko kau ya o fesili ku la fale nge fai ya la uli se fa mo le la uli o le sa o la fa longo ele nge ir ku la fongo nge fa mer ku la fale le o le fangu la ko ngo sua mo kai mi o long kama ia ele si fala velave ai ko ka mo kulo ia mo di o makusi o ngakwa ru kulo ia sua ia o sua la nge mo le ase si o ngai ku mano ele va ele sua len sua ko inga le mo kwa sua ai ka ofia ku ele salo po le puma se me tenga le vale a foi ia fesili la ko inga ele o kula fongo ele o ka fia ile o ia ka ilo ele wa o ilo il makai sua fonga ka o ale wa kul malo ka fi ya o va fonga sa mo pe ko ka ngai ele fa ia o dinga ka ki le sider ko inga yang ka pale o la o li afia me so songi ya te fa ia ai ole anga ka o le ko inga le ngor kula fongo la tiro a luf mele mat ia va pe mai me ia ai ole le afrika ole le mele o ka o le puma ia ai o me ka puma ia tengo fa kulen ka o le ko inga le kula fongo ia ka di fo via la ori ia o me sa fa ko pela me anga fa ko pela ia tengo fo ia ele ese me o lilo ya la ko kaunga fa mangingo ni mele pe o ku ye lu o le sa or kari o mafu ya ngo o le kar ko winga o ke alu o ke mo ya o ngo le mele o ke nga o dia ele malo fa tai Vaotu'ua o mo te le tu ai nga ia te fo ia fa fonga ma sa mo ma ila to tu fesili lai le mele wala ngoro upu moni tasi le mata upu na betua la walunga mai ia lona tala noina mai lava ile sauninga o finga palo te tele na tele na tala noina le vaenga le e tulanga o le ai o la fa fisili la ta fai umai o le mai te watu o le te le lo si la fia ai mai se o hausa ili ilinga
Ele o ela se kanga ka foi le na ona tau manu o ile le o le tu la fono le male pasia inga a o le ke makua e sa ili a ili le ina i tu langa au fa monga o la ofisili e mafai la ona to e sui ma to e fa foi e pei o le mele ta o toilo fina ngalo e ta wala mai fa nga malo o tu lai mai e fa mata mafai siata fai Tautai selma ngai fisidi se o koi fa mangi ko le melenga ka ye mangi ele road show le ka o fa mkala ku ya ele ai se ne o se ile fast la mangi ngor ka le fast o le foi fa mali ngai le ku ka le fast o le akeu keu le kula fongo pe ngo fa ku asiaka le se senga nga o ma fa mo lo ulo mo lo ma male sila fia o le laukele o le tunu. O lo lako whaonga inga le upu e koe keu. Ai si sila iai. O le fo e whainkat kongu le kungu i le saungoanga le fast. O ke le whapea kura a mea si se le fast. O la e sa o le fast i le laku a venga o le maka upu. A kongu e le o malama. Le ea lenga au wapu se koe keu. A le langonga o ma kou nge o fia kausanga o si kaki le mene ngai. Repeal it. Pengo fia ku sei lunga ai kongi le sami lo loko. Ave ese. Yengo fa pe ku de lo fisili le jaka. Kasi le ande nga makwa yo ki ngai ngai al fa le nga wa o kelo members le SSG. Overseas members. Mankua sa nga lu e umanga yusum ko fa finge ngai. O ingo ulo ai le nganga le ku usai ai. Ele o manga ile manga nga o sui fa nga malo pego fa ku nga fast ole fast me u ma me iwa pasenge me fast aqui ai mako ele o se mele anga pego fa ku ole nga mo ila le o nga ka sai mo kwa fe ka le sa pipi ki ai le sa pipi ki ai mako ai o sa por le fast ko vai ka longa le ki ole le foi le vanga le so certa le ia le tulanga le swinga e mafaina to e sui e mafaina sui e fainga malo o le van kongo nga pingo ka o kinga pala vale ai kan kai ka o da sai fo mo fia poco pe mai ku me nga il fas la ko ki la ki suia a pe nga fa fo me sia ka la mau ele me fai ele o ia ele finga ngalo le zaiji ile amile il fast ele a ko fo ile no va ko du fast le mafai ngala e va ngai vai pule nga fo nga kan me kia me so ele mfinga ko suia ole a ko du va ko so that's true ai ngo wa va ku pe ile mame mo pis lo wa dis kan ka pis lo no Facebook e mafai ole ma fu anga fo ile le ma ko sulu fa msnonga nga pau leo le awala ma fai nga kako kia nga ola kako wa pe o kala ava ko le akolo va ko ma va ku fo ile fase le manga o fase de bese o ya ko ye le ko o ya ko ye ngo maule pe o fa ku ke o members de l'SG o le fai uma mai famsnonga a fa pe mo mas fai uma famsnonga e fa ku nga ile fa nga malo uma sai di dinga e sao le SG e sorry fa vai ku la fong so ako nga la le a ko nga ile ye o fa ku la fong ma mala malamba ma si lima uma ilua e ese ku la fong yo kadi nga silia sia e ia le awala fo nga lengo finga wai mai kangia ya okay lo okay stick kan from siong mga yuso mga ko fa finga sa ko we still fighting Favitai a Vaotu'ua lono winga la ina ia manino le tangia mai o lo finangalo. O le whamasinonga e taatia iei le vaenga lea. Ile whinaunga lea ina ia toe whaafoi ma toe whaasao. Le mea lea o se i lo talitonunga. Ia o le lave foi la. O le fiwa so se lo ia le se lo ia. Ia. Au ke le sau ia yungi. Wa fiu whakari le mako losu. O ke aku losu. Ia, ma ko foi se fai nga malo sa ia.
O fia su e pe al o ke si lo pe al tro long fa la o hel makulo su. Wa makwa le mga ia alfa o le ave makul fa solonga. Ia mako karkal ngono la ia mga yusam po fa finga lokwe. E foi mga ilo ia e fe a ver case. E mai la ko mako ilo ilo ia. E ave se si mako karsama. Ile afu ile. E fa msing ia fa mangingo me ia. Inga ia mai sanga kari e loken kau. E pela nga ile nga wala au le aso fuad. Waso ngai ko nga ile tanga loa traditional nga ke o mai ngisi ba ko la konga ko ni mala ko. Wa solo ia ele mfai. Mako lo kam fai nga mai lo kari. E mfai nga mako finga o fa msinga without a lawyer. Le langa mafuai nga mako ole nga yuso ia ngai mo ka fo ile sunga ia rele fa faku le lipoki ele karia inga ele cheni cheno fair kala fa faku ilu mol from si usidi Samoa from si Samoa ia loia ele karia ngar karsanga Samoa mo lako me king. Pero kala fa ko fionga o fea amako suru yai o fea suru yai la ku lava upunga ko kari le na wo ko me le ngo le la ko fa wo sa o ai lo le kusilo ya afetai ai ole vaenga fai u te fia ta paso fina ngalo ia ona vai tu foi le taimi ona ta tu la ia le si le mano longo le prokalami ai afa pea wa ole foi ile o toe mamao le si fai nga palota e winga ola utala e so fina ngalo foi le si si a wala pe afa pe ole ata tuli matana winga ia ni vaenga yo no mafai ai ona toe fa foi le tu la fono ai afa pela uma ela le si paia inga o le paia inga le dei a elo lo mal fainga palota ua malama la tunu ua mo mia le manino le vaenga le ia a se fa ta inga o te le fa pea fa ya tu e tau masina se si mal to fa tanga tau fe ai afa pe uma inga la le si fainga palota fo ua matua majority adoa ia suyo le fast fa ta inga wa matua maua i mal pasene ono e mafaila fo ile awala lea pe afa pe o yai le vaenga o lanto manu rauti e te tau ona to e sui pe faisinga le alava fa upunga sa o te tau na ave mana i te unga ia pe fa soro muli tua e mafai ona fai e lanto pe ala to au sia le numera e ala ile unga o palota mo Asiata ele sela ukala le lopo le sikula le si election le so elim su kasia ia foi ia su ia fast le opomongia le se kalanga ai pia la kalanga faya ka kele ku faua ka kele ku faua e kaua ngai se awala ko kankare pusa pesa awaila ko foi ngor menengai ia kako kui masanga avaku pe ia ni fokonga alo lofa ko e pawa le o sinele ko ele ku onga yonga ele ko ia Samoa paulia ele fale ngu e misido fe ku ile vai al makai fe ku ile ngu le ka ke mikai fe ka ke ku pe ala mau e so le o e fia ku saka e Miki su malio le lo langin nga fo ia ku ali ola ka kia ele o lo ainga oila ye o sudi e fa solo ye ne ka o sudi e fa pengale o langa le ka ki feo lai Samoa ali a mangia se me anga ye ya ka kia ele o wala o sudi e ku ye por ka ko ku fo ya e fa le ku ka ma ainga pau alo le meo leo loi kang Samoa o le suo le ele ma le suo le sami uma e misi loa
na la folo kupe le ke la foso ai ia o malaka ko Malo. Faftai tele. Faftai a Vaotu'ua. Ia o mana tu foi o no le taimi le ta fa so. O mana ia tele ma matango fie. E pe foi o le fa fonga maua Samoa. Me so ila tau e fia e muri tai le nei porokalame. Ia. E le ia se nganga e pe foi o le fa fonga maua Samoa. Ia. E au ngale tiro atu le tangata e le o fast. E le o HRPP. E le lei foi lea e manino ai foi o le tangata o le tu le o ngā tutonu. E au ngā le mai o le whina ngalo. A le lei amo o e mai se o rau tapua inga. Ia, vi ia ile tua. E mai se fo le sa ilinga e manatu le nei vanga le fiafi. E tele nisi vaenga e na momo o e tate whaasoa ia. Ia ono vai tu fo ile taimi ia e fo ina inisi o por kalame whaawau. Ai ole a whaapawhala se tūlanga ile tā whaantala noanga ile ta mau a inga o le tunu umasau sila. Ia e toe maua fo'i le si tātai au. Ia e toe whaavanoa mai se isi o taimi lau to Vaotu'ua. Ia e tāti toe whaasoa. Ma tūlanga la walunga e mesela. O lea la ua manino le whaalongolongo i tua Samoa. Ia ele ai. O lea mana ia si au whangwhangu. Ia o le moe whaamatua moe pō. Le ngai oa fo'i a te au ia. Ngō ka fia i roa kongua. E ua mawhai e alanga. Wa le wata i roa mawhai na tango e lisi le whangua. Ia ai lono winga la o tua o patatua. A lisi ngei ma ai ka lafu e le koko ngia ngei mea. O fea o le atua i aile nei whanua e u mia e le ainga. E u mia e lota lava ainga ma lota whaasinoma. Rongo winga e aunga ka fea walanga lea ua vai tunga. O le wono mawai lea wanoa i le tūra whono. Siata se o ka o kore vanga masili le ua o mai ka ule lisi. Ia. O so e ile vaenga le pe o vai le loophole o meu lisi ma ko le lisi o ka o le ka o le April 1965 o la si loophole nga o ngofo ma ave le marosi anga ile le skala o ave le pawa ile le skala e nga ke fai ile fa ai unga o le sao po se o le pawa lo le skala o le loophole nga le o ko ngeke ko ilo ia i male la tiro a lo fa malvado le o le lua su koru nga ile si amendment nga o ave le pawa nga ile le skala o le ele o kelengi si o la kusifia ai pe wingo le makokala e fai malie ma anga e ko nga kele o me ia la o kamai o le fa nga o menge e ngo foi me fa le anga kako ia si ko fa popa kule ma lo fa tai mana ia telele e tūlanga o le upomoni. E ba ia te auia. Ele fa pe fo tele ila to le futi fa tala no ina ia ni sor fa nga malor sunga te fono ma tūlanga fa pena. Ai pe pa ule me tau pu ma ale tele e pe pa war kai me ala langa i ma pisai ka ngaka. O kai me fa sa unga el paloka. Ai na uma lo fo yo le paloka. Ia le o tau moro awod. O le la fa fitai lo fa mani nonga ma fa mamanga. Ia awa afi ka ko ngwa la Samoa le e tele na complain ma rupongi sa ia mea. Ia alu le su e le tula fono e mesio le tula ngale alu sa ili o ia ina ia e tritonu wa pe o le tala ia ntoma. Ai mana ia le fa tupu manatu o le fa soa. Ia wala ngai mai fa tava i ona furu le Samoa ia matato sapi e tato mesina. Ia la fotu le vanole a Vaotu'ua te urunga mai. Ia le ta avanoa le nei vanga le fiafi. Ia ona ta fa mava ia ile lungo le prokalami. Ua mana ia foi ta fa so ile nei vanga le fiafi lo to fa. Ia faftai e pe ano o watu momoa le fiafianga ile ngeia vangoa o maua Asiata. E pe ango ka o le o pusawa kom fai o ko de media ngo mai whakarkarangoa i au makongi ile au lea manga ia. Oia. E mau koe fo inga ngisi ngau ngā kao. Ia o ane mangui o Samoa. E whafkai kele mo lea mangoa. Wha marurua kufo i vaenga whau whai. Ia mas fwot whafonga anga Samoa. Lea i o sia kako mea whai kele. Ia oe. Se or kankai kore loko e kaalo whapea. O le winga lea o kai inga mo mailo ngom kai Samoa kuwai lua. Ia o ngei au kuwai lua. Whamarurua ku Samoa po a foi se upu wasala loko whafonga anga. Ia whamangaro lea wonga. Manguia kele le a foi lea wanga siata ma le ofisa e soifua.
Alo whaafitai tele mo mori le whaamalo I lau whautautanga a Vaotu'ua po lau sunga fo tui sa mau. Ia lenga oio le matua o le wharetua masanga. Vai atu rolo I tolua whanta ma maulolo o oio tui tui o le nganto I tele. Tu lou le pa io le ainga sa ngau I whaleai. Ia, o lo wanto to oe ta I mua ma mua awina le susunga malele ale. Nofo, ma le sunga le mali toa. Vai atu pa io le nofo ali I o le mali toa. Ia te utou le sanga ngā lusonga. Whaafitaitele, ia ele nei lao, ia me se fo le whaafanoina, le ai o le aunga le nao, lau whai porukalame, e meiso le tautua le Bluwave ma le BluTV. Ona o le maua o ni nei fisa o tainga. Ai au ngā fo ilo tātou au mai o nei nisi o tanganta e leo, I lea pati ma lea pati. Ai au mai leanga e lea ise fina ngalo e, vale vai atu le whaafunga maua a Samoa. Lea yo lo o ale to wha moa nauli. E ai le lititai, vai antu pa ia o Samoa, e to telea ila tau e tā ua fina ngalo te tasi. Ai whaafitai le whaafanoina o lo taimi, whaamanuia le tua te taimi o le nei afiafi. Ia fiso o Taupea, ai whaasoi fuaina mo le nei taimi. Ia soi fua. Malo, whaafitai. Ia, o le ua mai ea le tātou whaatalanoanga. Ia, ma le tō whaia Vaotu'ua mai ko Toevai. Ia, me le fio anga o a whenga, ia, e ui ele I manuia. Ia ese le koa o le kangaka. Pasino mai au e Samoa, mai so lau whaafonga mau o le winga o lau tala. Au fui tātou te lama manatu ma whaapea mai o pai o la whai. Lei o le winga o le tala. Wa se e le vaa o le malo. Mai fwere sa uanga atu sa mau ma le o la ua se e le whai ngā malo. Ia o la fo uanga le tua ngai e ngai le whai ngā malo. Ai le vau I ai. Eanga o laua ia anta tau. E whaali ai na I o whina ngano. Maa ngai a kele. Whaafitai fo I lea tamali. Ia ai me se fo I o lana whaasoa. Ia e le uma ili whai aso le tua. A tonu e o ngā fo I a peo lana whautanga ma si ui o manantu. Ia o ngau ngā tau a tonu e o ngā e whai matau. Ia o wale anga I fo I luma. Ia e whaatupu langona e whaatupu manantu ia ila tau o lo se e whai ngā malo. Ia I tūlanga fo I o tātou me sina ma vai ngā whapena. Ai tato atu le malolonga io ai tautele io le malolonga une ngalo ia te oi ia lau fatonga le Tasi Market io awani tau mafa mo le tanto wa South Tamaiti leo le anga fo nei ia me se fo io tanto fale ono e tolu nei au kilani e fa pe fo le talo fa voucher me uma fa pena na tato atu le malolonga tanto fo mai si ui le tanto prokalami si tanto to fa soa ile vaenga no o Vaotu'ua ile amatanga ile vaenga lea wa tele ai e fitongia inga mafinga ngalo I mamalu lau tero le tunu ule nau mai Samoa mo moi le malai va lele I au kilani. Ia ua tele I maupu matala. Ia pe whailonga lanu e ni usila matulanga le malai va lele. Whasin tātou whaasoa pe amai a tātou whasalong wha business nei. A whaia te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e pe yo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te momia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whaatoanga, e maua fo I a te ma isi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata I lea. Mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pi supo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata fo I lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea fo I la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whaalawe ngata fo I leo pusa pepe I le Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawe in bulk I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o ranga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga e te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? Fala
Taimena wajile o toi suma liminu talo li tu live video tali fitu mai ali tanto program o tautai ya el nivango le fiafi a talo fantu ya anti talenia me se fo yo le wa yelu si wona to ala fa pe foi pa mato manongi mo to le o mafuta mai ya le fionga le wa yeli ilu isa foi mono a you fa tai to fine mo le tele la pana me se foi ngutu limu pale ya May Maria taupo fa tai mafuta mai me se foi to fine ana maloi mo to u malava ni we Asiata fa tai mafuta mai me se foi talinga ia matiu daisia ia ma to tele lava fa tai te auto le to te a ia ko to ko meni auto fo no YouTube fa tai tele lava a se le ni ma auto u ma lava ta to wo ma pa anga masani lava fo ilungo le YouTube fa tai ia to fina ngalo le fa ya mo ta fa to ole tangata feta la ia me se fo tangata fa to fa le mo na fina ngalo manino a fo ilana sila ili lama manatu matulanga fa pena ai fa tai fo ile ta mali ia ono na loto fina wina o tatu fanua mai le kele anto le ma fa tana noanga e mesio le aunga e mafaiona e tango e tai au fa ia ile fina ngalo le tofa ia Vaotu'ua por sunga tu jamau e loko ya kako mesinga aua lava ne ia se ava noa e ono santia ai awai kau ke pepese io ai uma enga ia e sua malia le sau se lengi ko o le taimi foi le nei o le telo le tangata fai mea sa wasisipa uma o le malosi o le tupi o le taua la le na ia te o le fangu ia ma le tangi fa pumante ale so pa o tu isa mau ia awa fo ile fa tupu lagona i le tatou porokalame fa talo fa ya Melanie me so to uma le runga proclame ma le to telo wo ma pa anga mai share tanto proclame le vanga la fiafi share fo ile information so fa yona fa so mai ia inicio ila to wo to fisilingia ia tu langa ma ale lo no winga la e lua va enga le na fitala ia Vaotu'ua e mafai ia ngasuia o le tu la fono pe a o ina maua mai se pe a o inga maua se lo ia soli kwa maka ukia le ngai ia tau tia fo ile o really i wale fiwe se lo ia e tu e faile maka upulongo winga ia isa o ele fautanga ale fai ale involve umai ia e conflict of interest ia po le scare of interest tato watu se faisina tama i fa so ile faali so fina ngalo ile vaenga lena la walunga tustusinga ya matoni usila me se foni so no se pepa fa sala la me Samoa e tulanga ole vaenga le sa tupu na tula i mai e nai o tatu tangata ina malanga mai le va fo ile me Samoa le weekend le na te nei ia to fa fama mo e se vaenga le blai vale le i Okilani di Auckland airport le la to tu atu na tanto wata fo i le morisila mai le mamaru le telo le tunu ia o se vainga le na la walunga iniso ila tonu tapu ina anta ma o mai fa solo anto ilunga ia mai se fo ona i faritua manisho malu le telo le tunu wa kele la le langa le meta upule le tulanga fo ile wa fesilingi ai le fa ilunga lanu ma tulanga fa pena o le company va lele mo le balai va lele me so ma to o kilani nei ia me se fo ole fa pe wale ma fa yona tatala le vaenga fo ile le transit area le o ia i manofo no foi ina ia fa tali le taimi po dai o le no tau so e antua po le ale umi ia ale ne tau tala mai nisi pe lua ea i tula pe silia tu foi le umi le sa ia le vaenga le ai mara tu foi se fa tu la tala le o le telefo yo le taimi le nei antato o le tato tau mawhai fo ile le tiro ile fa pe fo fa tu lo ma tau tala fo malea va ia ila tau fo isa lesa no fo ma lo ma to fa ile malea va lele ile tai mile ambe se fo yo ai e te au e tu titia fo estanga ta fe alwai e tu titia it's a normal le te au le tu langa lea now no tau tu le tulia tu ale tala lea no tau tuli tu lava penga mo i fafo pena mo i fafo ile malulu fafo foi le mele le kakala no ia feito to am fa malama fo ia sliding doors al malai va le e sa ro fafo le workili po felena
A o lena sau lava le tala, o tonu le malai va lele le taimi le taunu ua tuai. E ona ile mawhaina o atu I whawhaua mana tua le taunu umai awas fo ia le tuai atu fo pole ale tūlanga na laina le mawhaina te tala. Au te loa e malama e masani o na whiwai. Au te lo fo ia te au. O re kangaka le kele ai ngā na sai ma to mumu tu ai ngā me whapea, ma complain. Ai longa e masani le whelwai. Te le whai atu nei fo I whapea mea, I whafonga nei fo I whapea mai a mea o tau, o ele asisi o ngau e tau puri fua le engi usila ma le airport, o tiri lopi whanongolongo mai ni nantanga tei tatou porokalame, palalangi. Ai o le wingo la utala, e masani a le tangata e travel, e masangi a yanga whapea nei. Toi te a fitu I tū lana mantou malolo I Hawaii le temina mantou malanga I fo I mantou ia oi Amerika. Po le lua fes furu valu. E whatu lau tala lea. Oi kiki a fiku I kula. Ngā maku asu e aso ka kuri mangu fo. E feo ai solo mea kaka. E feo lolo le mele u te vai e tuai I. O to tonu I le arrivals. E ua mana tua ana whapea fo I lai tatala ia le. Ana tatala la le transit lounge fo I lele. Anga kakala I o I kukongu o le fesidi. E yengi moenga I kukongu I o. Fatu mo ele fa ya tula uia tala lea mo le au malanga. O te loa o le au malanga ia langa se ki ala touia o le maua ea o le me kulou. E nofo ai matau io e whalangolango e ile lo makua ia mali toe ina. E o e vai ta o toe nei tangata e ri o ia se whaapolenga. Fatu ai foi. Ana whaapea la e sau le whaasea. Ana whaapea la e sau le whaasea whaapea mai na matua kimu ia I fafo matulanga whapena. E wala tala lea, ana whapea fo I la e tatala mai la le transit lea e o ai tutonu. E o ako fo I ai kukongu. Nga ongo fo a fo I ma, pe ar mele nofo mai ei. E le ingi moenga. E le ini ni leisi poe fo I a mea fatu ai fo I la tatala. Ia elanga o tātou, a tātou tau mawhai nei e vali mai le tūlanga fo I le. A o lai na malu wewa I nofonofonga nei tinama nei whanau ma, lai malu pui ai totonu. Toi fo I leo la te tala ia te oele masangi, o kei ror kangaka lea ke le nga complaini me whapea ma tau mawhai e le whapea tati whai atu. O wane I avise sea walanga o tātou le malai waalili. E le eise special treatment whapea mai a me o le malanga mai Samoa. Na e sea I lea o le whainga, whaatusa nga I le malanga mai a sainga, ioi, palalangi, mea uli, watu ai foi. Ai ona o le taimi ua tō ai taunu uai, a tonu foi ua le o whetaui, ia pe short staff matulanga whapena. Ai a te auia male, wa mahasani le wheo ai. Fiku I kula, o ngofo I ngai haua I le malai waalele foi lea I onolu. E nga makuasu e alfasi kuri mangu ia, e peko soro mai ale au whaingaruenga koe a ore kūmai, koe a ore kūmai ore kangaka ia ka ika. Ia lai matua asu ele ia me ke wha fiku I kula aso atoa. Ele I fo ingi meongi, ele I fo ini hotel, e fo ini sile no vai atu mana I o tau fina ngalo. Ai langa e kango e whaile pukinga o ele te pukinga e te malie le leinga e ka umai lunga le puking. E tolu I tū la e malo loa I au kilangi. E lua I tū la e malo loa I fiki. E leila se mea la kau expecting ai lo la ko e kokongian malai va le sau hotel le ai. Io. Ele ai se me fa penga a me e tau fa yer fa makanga fo ile o la tu fa pe mai ona o le ua la ua botoru mal fa itula. Wa kaunga ave o se hotel le ai. Ono sa ilo loto. E tātou te expecting a fo itulanga o delays pe ana o fa yatu. Ele o kilo ele o complain tele mai la tou le ana. Te loa lai matua fia na I tamama tina ia sa tu vaatu. Ia ai o te loa. O le tangata mua ke rofa ko a sau fa ele vaalele pe fato a malanga mai fo. Ia po ngofo fo I waka pouring wala ini ana me fai. Ia te ia fa ale waka pu e ka ngai kangaka. Ia ma fa pe sei avela sei ave akuiru. Sei ave akuiru ngala o kama video de siwangi fo ia apo mai ngi fo ia mau medium Ai pe ono te fai atu. Ia vai tanto ia. O le alu fiki e fia. Fitu hours ele na.
E na matala no nei foi masi o sole au pepele na malanga tu wana ui o mai fiti. Ko nui kula le ngofo i fiti. E o vai lan tatu. Yo awa ana tau nu mai nei la fa te inga lan tau nu mai o le uli o le au. Ya. Ele incomplain walanga ele mo moe feo ai fo i masa va di so. Atu wai la te tala. Ai na ona tu watu fa pe na fo ile. Ina ia fa ititi ai fo ile tu langa le o le tatu nau la fo. Ia ina ia tuli matanga uma fa pe ai ona o fa pito au ia ma le fa mauni fo. E to tele fo ina yalo matama fa na o tatu o tunu o Samoa. O lai ngā lulu le malai vaalele, o la fu ngā lulu i ofisa malanga o le vaalele ma tūlanga whapena. Ia ai longa o te tilo au, ai longa i whetau i eile upua ua whailonga lanu. Ona o le vaa mai Samoa, ua tau nuu mai le leva o le pōpo, le valua pōpo, le taimi whapena. Ia, vai le whaasoa mai whatatamati. Mana iau tau whina ngalo. Ele lei o e fitu, au se furu tasi i tūlai LA. Ua misi la uva yo vai ka ko vai la ka ko ye e mahafua la na misi le va ona ua watu ua si yo ai mo aka kekele wei kongon malai va le ua se ele ai askuri milato ai le la ngona ile vala unga fa lu or passes ya le la fa zo mai fa tai fo ya ilanto we masani ile travel ya matulanga fa pena ya ai atonu wala tau ma faifo ile ina ia faifo ia fa ia nga fo mo malai va le fa ni nai mo nga manai vanga fa pena longo winga la ele stanga tai le puki ngor fia malanga a le pokor fia le mo malai va le fa i wato bari tanto por kalami sa o wasia si le Costco na mantua io kango vai le Costco ngalela na o walu le ia ia le la tau sila mai ile tamai yata ia makilipi o le tumu le na tumu ai to tonu o le Costco e fa o tele foi le America io o se fa tumu lia le o le tai au na le la o ko sila mai ia na o wasia sili tu langa le ia tanto wa puso madiu io na uma na fa yo lo tau maftanga o kifa e o kuku o ka fa puso madiu ia wate ia o fato na le lai sia upuli o fato tailo ele le ia wana mawatu mata amimilo ia matulanga uma me sia le telo ni sio tatu wa le la se I play le tatu wa toti sila mai la o kamera sanga con Costco talo sa mo ese sa video de sa video de taya Tautai se fa lo la tama ya macho ya kilan ile pito no o west ile west gate o to sila mai le la o fa Costco awa sa video que lo ko sa ma sa video sa ya se ta do o aki me lo ko Costco mira el pito le eso me le hizo cara Costco e que se vai ver o que foi aí lá o carro está aí wala ngai fai carro que vai com fai lá o carro already ya e já sabe o que foi ele lá com você aí acho que eu vou olhar ali calma olha I like it here. Oji sira mo piang ora. Dira ko ai da ko ka wo ko fa mga ko ka ka.
Te mau kos kon leo se kita bisa lo. O meli kule ke le kamai ke le ama ko yo sa. E ke le ngama makala ka mare tau tai. E mo yin. E te mau mo lo ai se. Mo le Halloween, ma disio party fa ke nai ke mo e le kos. Ila pasó ka ko ka. Kisira mai ofu. Me aro farleia mo fa na la salta mai. Maka ka fa ofu ka mai kikiro ofu fui mude, e makua e fui mude o langa. Ia vai va. Tau o fi eso estoy na saisis. Na kamala. Kamala le astronaut. Pire masage ma ko ia vai se pai kia. E o rungor bangi mo mo ngore ka pare dengar worka ka foi de mo motis ka vai ngar masinga. Kakak nga Asiata. Abay fa na usa tago fu. Kamala na to. Kau kakak ko kamare pa ka ando siya upo. Asa ta baiti. Aku sekolah playground ni tak kualifan. Awalnya kepuri Sahara tadi sih ramai. Kawan lah ya, kawan tapi kau yang perkuat naik. Bawa Abraham Sahara, aku mah Abraham. Sira mai Samoa. Kasi le stay ka ko dia. Fasu ko ka la ade na dua. Amala de la wo de fe ko ngai sa. Malong fa ko sa madi. Pasero la ike so. Ia le na la sa. Tanto vailan tanto ia ilentu ai nga fale o loa matautia. Matautia tele le fale o loa le nei tasi ale o te talaina i West Auckland. Ya na umana o haso wan luai mana ma kemra ire tau fa aru tele luai ma kemra ke wero se skula ki ai ole va inga ile falelea pe ha male fa ile lima ia warehouses te tele fo ile I manuka ai te maua o mai o loa so os tu inga mai o loa I fa for fale outdoors o loa fo I barbecue o loa tau pharmacy o loa o tau mafa, o menta alo, o so asko inga o loa. E o foi tu foi le mo pa o ta vale van tu fa fonga na tunu servicing o ta vale. E mau ya umalanga fa me kawa. Ta mala le umanga fa me kawa ai e umanga fa me kawa foi le po le tau samile pizza ai vili mai lo male. Marko inga isa mo fo me o le maliu anti ma ya vai me se ko me arof nga uma e fa sanga e puzoki de ya le me arof ya le na I tai Westgate a fio ya ma ave ele fa nau ya wa fo ni fa tonga taurunga de programme le vanga fiafi fa te tele sa mo lo maftanga me se fo shelter to programme mo le tolo fa nga mo o to uma lava ele ne vanga le fiafi ya ta ya fo a so mo le tau tua le tau te ya mo le tatu malo ina so tai au ia wa foi fatar tar no inisio vaenga ai sira manga bole tau tamali la foi fonga batele matua le tu ya to ele le vaenga le fiafi tatu filo ila so tai au Asiata Pio Vaoliko soifua mai manuia
e o la vale e malo si lava le fa fine e tu salava petele oni au tupe e pao uma lava le fa fine tu sta po I petele oni mau fa lave le ai con le fa fine Au solo e su ese tupi ai wane I fire ona ole fefe I be fa fide Fia malusita ilele fa fine wa fai maose Awa ete fia fa no atele Wa fa otia fa fide Wow Wa fa olima o fa fide Alu lo fiat samabi ngase ne la